میگویند که برای در عمل تطبیق نمودن دانش‌های نظری دانشجویان و کارمندان علمی در دانشگاه و دانشکده‌ها و مرکزهای علمی تاجیکستان لابراتوریا و سیخ‌های استحصالی تأسیس داده می شود. این هم برای وسیع کردن دانش‌های علمی کارمندان است و دانشگاه ملی تاجیکستان نیز از این استثنا نیست. در دانشگاه ملی تاجیکستان پارک‌های تکنولوژی هست و در آنجا سیخ‌های استحصالی و لابراتوری‌های مختلف است. دوستان عزیز، ما آمدیم که در برنامه امروزه میگویند که راجع به لابراتوریا و پارک تکنولوژی معلومات دهیم و ببینیم که در اینجا چگونه فعالیت می‌کند. با ما می‌رویم. رفتیم. دوستان عزیز، در برنامه امروز ما را مدیر پایگاه داروسازی دانشگاه ملی تاجیکستان خلیفه پیرو همراهی میکنند و درباره پارک‌های تکنولوژی و عموما درباره سیخ‌هایی که حالا در دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت میکنند معلومات مفصل خواهند داد. درود بر شما. خوب است کارتان است. خب من میخوام که یک معلومات مقدمه‌ای درباره پارک‌های تکنولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان برای ما داده باشید. باعث سرفرازی است که سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت اعلام کرده شده است و در زمینه پارک تکنولوژی دانشگاه ملی پایگاه‌های با این هدف نگرانده شده تأسیس داده شده و که تمام اقتدارهای علمی و تحقیقاتی دانشگاه تطبیق کرده تا به محصولات نهایی و یا خدمات نهایی و تا به استحصالات میرسونه. خب چقدر لابراتوری و عموما سیخ‌های استحصالی داره؟ با این مقصد در زمینه پارک تکنولوژی یکچند ساختارهای ساحوی تخصص گردانیده شده، مثلا پایگاه‌های کارکرد سنگ‌های قیمت‌بهای تاجیکستان، پایگاه کارکرد رستنی‌های شوربخش تاجیکستان و آزمایشگاه‌های ساحوی مجهز نموده شدند که همه سمت‌های با صنعت نگرانیده شده در آنجا تا به مقصد نهایی آورده می‌رسند. خب امروز برای ما کدامی از بخش‌های همین پارک تکنولوژی را معرفی می‌کنید؟ امروز ما می‌توانیم یکی از سمت‌های بسیار هم افضلیت‌ناک که هدف دولت و حکومت مملکت به آن بیشتر نگرانیده شده است، یعنی که سمت داروسازی معرفی نماییم و انفراستراکچورهایی که در این ساحه در پارک تکنولوژی و در مجموع در دانشگاه ملی آماده تأسیس داده شده است، اینها را معرفی نماییم و فعالیت‌های آنها را به شما نشان دهیم. بفرمایید. می‌رویم. مرحبا. اینجا کارگاه موادهای مایع، شکل‌های مایع دور برده می‌باشد که در اصطلاح دیگر کارگاه موادهای جالینوسی میگن. در اینجا چرا موادهای جالینوسی میگن؟ چون که موادهای جالینوسی در علم داروسازی در ساحه داروسازی معمولیت خیلی قدیم‌ها و امروزه دارد و استفاده کننده موادهای دارویی که از ترکیب رستنی‌ها با راه‌های خیمیکوفارماسیوتیک کشیده گرفته میشن، تهیه کرده میشن، یعنی که اصلا میگیم موادهای برآمدشون طبیعی، اینا همه موادهای جالینوسی میباشند و از کلاودی گالن علم یونان قدیم معمول شده آمده است تا حاضر این در تکنولوژی فارماسیوتی استفاده برده میشه. اینجا دستگاه‌های خاصه هست، میشه در این معرفی کنید که چه دستگاه هستند و چه فونکسیون دارند؟ از کجا شروع میکنید؟ کارگاه جالینوسی کارگاه خیلی عادی میباشد، یعنی که در اینجا خط تکنولوژی از خط تکنولوژی عبارت است و آغاز میگردد از قسمتی آماده سازی آب تازه. خب از همین قسمت آماده سازی آب تازه از اینجا آب تازه میآید توسط پالایشگرهای بینهایت مهین و اولترا پالایشگرها صافکاری کرده شده میشد. در اینجا مجموعه مایع‌گیری نگه داشته میشود. 300 لیتر آب کجایش دارد. پیش از اون که روند تکنولوژی آغاز میگردد آب در اینجا پیش از همه آب آماده کرده میشد و در ظرف دوم باشد. در ظرف دوم باشد مجموعه برای نگهداری اتانول یا اینکه سپیرت اتیل و بعداً باشد این ظرف باشد. این ظرف مجموعه برای
тайёр кардани экстрагент, яъне ки ҳал кунанда, яъне ки мояе ки ҷабиши растаниро аз таркиби растанӣ ҷавҳари онро ҷабида гирифтан тавассути экстрагент ба ҷо оварда мешавад. Дар ин перкулятор аз растанӣ вешим мегӯянд ё ки анҷелика тречати ҷавҳари дорувурӣ кашида гирифта мешавад. این رستنی در تاجیکستان هست؟ در تاجیکستان خیلی معمول است و خیلی اهمیت کلان طبی و طبابتی هم در طب رسمی و هم در طب خلقی معمول است. بله بله. خب ظرف دیگر چی؟ اینش باشد این رستنی چویکهک. بله چویکهک نیست در تاجیکستان خیلی فراوان است، یکی از رستنی‌های معمولی تاجیکستان. معمول میباشد و بعد از جبیشی اینم جبیده شده است علاقه جبیده شده است. این رستنی چویکهک، اونش رستنی دودنیک، وشیم یا که انجلیکا میگن و اینو بعد از جبیده شدن در قسمت دیگری خط تکنولوژی ما که از میشود برویم همونجا. فسیله منبع روند تکنولوژی ما بعد از آوردن جوهر رستنی در تکشین کنک‌ها یا که از تویی که با جو آورده میشه از اینجا رزونده یعنی که سردوده میشه در توسط همین قبرها میگذارن. توسط قبرها همین متال‌های مخصوصی زنگ نزننده هستند و در از تویی‌ها یا که در تکشین کننده ها نگاه داشته میشه. جو وقتی که مایع در این است خب از اینجا به این دستگاه میآید نه؟ بله کشیده میشود. از این دستگاه بعد از اون که 2-3 شب و روز پس بعد از اون که مایع پورا تکشین شد از قسم بالا به اصول دکانتاسیا توسط فیلتر پولشگر مجموعه اساسی реактори омезиши моеъҳои гуногун фиристонда мешавад. Чанд қадар миқдори чойкаҳак, чанд қадар миқдори вешим, чанд қадар миқдори моддаҳои дигаре ки ҳал карда дар таркиби масалан ки маҷмӯа ҳамроҳ карда мешавад бевосита дар ин реактори омезагар дошта таркиби пешакӣ таҳия карда шуда дар озмоишгоҳ таҳия карда шуда дар инҷо татбиқ мешавад. дар шакли саноат ё ки дар шакли майда саноат ба даст оварда мешавад ва баъдан пеш аз оне ки ин ба раванди масалан ки пуркунӣ ва тамғагузорӣ гузаронда шавад аз ин ҷо аз худи деги калон лаборатория бурда мешавад барои озмоиш масалан ки намуна гирифта мешавад дар озмоишгоҳҳои қисматҳои дигари масалан ки озмоишгоҳҳои донишгоҳ бурда санҷида мешавад ва баъд аз ба талаботи техникӣ меъёри техникӣ ҷавобгӯ будани масалан ки таркиб баъд онро вақт баъд аз пурра қонеъ шудан баъд онро мо нигаҳдории таркибҳои тайёр аллакай инҷа тайёр аст. Инҷа тайёр бале. Инҷа аллакай таркибе ки барои пуркунӣ барои дар зарфҳо пуркунӣ гирифта шудан аллакай бевосита дар инҷа нигоҳ дошта мешавад. Воягарҳо тавассути насосҳо кашанда ба воягарҳо фиристонда мешавад. дар воягар бошад ба ҳаҷми лозима хоб мавод бастабандӣ карда мешавад. бале аллакай ин маводи тайёр аст. маводи тайёр бале. хуб ин маводи тайёр ин дору аст. бале ин дору барои кадом бемориҳо пешбинӣ шудааст? ин барои бемориҳои сатҳи пӯст ин барои бемориҳои масалан ки сафедшавии пӯст барои бемориҳои масалан ки хутури пӯст дар соҳаи дерматология истифода бурда мешавад. ҳамчунин маводи парафарматсевтӣ ба ҳаҷми 25 мл аст. боз дорем дар ҳаҷмҳои 50 мл ва дар ҳаҷмҳои 100 мл гирифта. барои инҳо масалан часпҳо доред барои тамғагузорӣ? албатта барчаспо кори тамғагузорӣ яъне ки барчаспо дар қисмати дигари масалан ки коргоҳ ба ҷо оварда мешавад. ва масалан инҷо аст. хуб тамғагузорӣ ва бастабандӣ ба ҷо оварда мешавад. масалан дар ин ҷо аллакай хати маҳсулоти пештар истеҳсол шуда ки шароби дулонаи сурх ба ҳисоб меравад аллакай бастабандӣ ва борхалтасозӣ карда шудааст дар он ҷо дар шакли блокҳои барои масалан ки ин аллакай барои вақте ки масалан ҳамин гуна бастабандӣ шуд барои фурӯш барои истеҳсолот барои аллакай ҳамин маҳсулота аллакай барои масалан ки барои
дорухонаҳои амборҳои дорухонагӣ мо метавонем ки ин аллакай муҳлати масалан муҳлати истифодабариш 2 сол 2 сол ҳаст. ин аллакай моҳи гузашта таҳия карда шуда ва сертификати сифат карда шудааст ва аллакай мувофиқи фармоиш ба амборҳои дорухонаҳои шаҳр аллакай дар дорухонаҳои шаҳр ҳаст вуҷуд дорад. баъд аз нархгузорӣ кардан баъд қисмати дигаре дорем. мо аллакай дорухонаи шабакавии интернетӣ дорем бо номи тушвар тж. дар он қисмат фурӯши шабакавӣ онлайнӣ пешкаш карда мешавад ва сайти муайян ва дархостҳо дар ҳамон сомонаи шумо мешаванд. бале метавонем фармоишот тавассути сайт гирифта ва маҳсулот дастрас карда мешавад. мо метавонем ҳозир аз сайт шиносоӣ пайдо кунем. ин сайти шабакавии парки технологӣ бо номи тошфарм тну тж дар шабакаи ҷаҳонӣ фаъолият мекунад. дар ин ҷо маҳсулоти истеҳсолии аз расаниҳои доруворӣ гирифташудаи бевоситаи худи парки технологӣ пойгоҳи дорусозӣ гузошта шудааст. масалан маълумотномаашро мехонанд, нархашро аст. ҳар як инро вақте ки дар ин ҷо муфассал ворид мешавад маълумоташ дода шудааст, тариқи истифода, тариқи таркиб ва нарху дигар маълумотҳои лозимаи барои талабгарҳо, масалан ки барои муштариён аллакай маълумот пурра дода шудааст. ва дар ин ҷо ман тавассути сайт, тавассути тамос ба усули телеграм канал фармоиш ба хатҳои мо расонда мешавад. баъд аз фармоишро гирифтан фармоиш ба қайд гирифта мешавад дар қисми муҳосибот ва ба ҳамон суроғаи фармоишшуда маҳсулот бурда расонида мешавад. марҳамат. равандҳои пеш аз истеҳсолӣ, яъне ки равандҳои таҳқиқотӣ ва равандҳои баъд аз истеҳсолӣ, яъне ки баъд аз ба даст овардани маҳсулот дар озмоишгоҳҳои махсус гардонидашудаи донишгоҳи миллӣ ба ҷо оварда мешавад. ки ҳамкори мо Шарипов Фирдавс мудири ин озмоишгоҳ ҳоло ин озмоишгоҳро ба шумо муаррифӣ менамояд. дуруд Фирдавс, шумо хуб ҳастед? хуб мешавад барои мо бигӯед ки инҷо чӣ дастгоҳҳо доред ва умуман ҳамин дастгоҳе ки дар инҷо ҳаст чӣ амалҳоро анҷом медиҳанд? бале, салом алайкум. аввал хуш омадем ба озмоишгоҳи марказии таҳлил ва ташхиси маводи институти илми тадқиқотии донишгоҳи миллии Тоҷикистон. ҳама гуна моддаҳое ки аз тарафи муҳаққиқони донишгоҳ ё ин ки аз тарафи докторантон, аспирантон синтез карда мешаванд дар чунин бале дар ҳамин озмоишгоҳи мо таҳлил карда мешаванд ва зери мана ҳамин дастгоҳҳое ки дар ин ҷо шумо дар ин ҷо ҳаст, бале ҳаст, ин аз он шаҳодат медиҳад ки мана чанд маротиба мисол корҳои олимони моро ё ин ки корҳои муаққиқони моро осон гардонида ва муайян мекунад ки таркиби моддаи мо мисол таркиби моддаҳои синтез шуда дорои чунин мисол моддаҳо ё ин ки гурӯҳҳои функсионалӣ мебошанд. хуб ин чӣ дастгоҳ аст? ин дастгоҳи омехтакунаки ултрасадоӣ ҳаст ки ин тавассути ин дастгоҳ мо моддаҳое ки бад ҳал мешаванд дар таркиби мисол моддаи дигар тавассути ин дастгоҳ мо омехта кардани онҳоро осон мекунем. бале, мана ин дастгоҳи мазкур барои ҳама намуди наназараҳоро аз таркиби металлҳо ҳосил мекунад ки мана дар инҷа мо ба сифати намуна дар инҷа металли миса гирифтем ки дар таркиби мисол дилхоҳ маҳлулҳо мо метавонем наназараҳои металлҳоро ҳосил кунем. хуб тавассути ҳамин масалан тугмачҳо идора мешавад? бале, мана дар инҷа таҳти фишор ё ин ки чанд ампер ҳаст, чӣ қадар мисол ҳаст, вақти ҷудо шуда мисол чӣ қадар ҳамон моддае ки мисол металлро мисол чӣ қадар вайша муайян мекунад ки дастгоҳҳои навтарин аст, не? бале, ин дастгоҳи деск скутер котер ҳаст ки ин пӯшишдиҳии кандупоши ионӣ ном дорад. мане тавассути ин дастгоҳ мо дилхоҳ мисол ва ё металлҳоро ё ки мисол предмете ки барои мо мисол муайян шудааст мисол ҳамроҳ яъне ионҳои металлҳоро аз инҷа канда болои ана ҳамон мисол предмет ба мепӯшонад. бале, мана чуноне ки шумо шоҳид ҳастем, чуноне ки дар олимпиадаҳо ё ки сатҳи ҷумҳуриявӣ чӣ хеле ки мегиранд
ҷойҳои намоён ишғол мекунанд ки дар онҷа чи медалҳои нуқра ё ин ки тилло ё ин ки биринҷӣ дода мешавад, уно ҳам хел рӯйпӯш карда шудагӣ ҳастанд. Ин дастгоҳ ба мо имконият медиҳад ки ҳана ҳамун рӯйпӯшкунӣ мана ҳамун вайёра таркибша ҷудо кунем. бале мо аз ҳаминҷа мисол металли нуқра ҳаст, мо ионҳои ҳамонро канда болои предмет мақсад ё ки мисол мепӯшонем. ин дастгоҳ электролиз ном дорад ки ин тавассути ин дастгоҳ мо нанонахҳоро аз таркиби полимерҳо ҳосил мекунем ки ин дар соҳаҳои фарматсевтика, медитсина ва физика истифода бурда мешаванд. Бале муҳаққиқоне ки полимер синтез мекунанд ё ин ки саркор доранд бо полимерҳо, мана тавассути ин дастгоҳ мо нанонахҳои полимерҳоро ҳосил мекунем. аллакай кори онҳо хеле сода шудааст барои масалан олимоне ки қаблан ҳамин гуна таҳқиқотро мегузаронданд, корҳои илмии худро дар куҷо амалӣ мекарданд вақте ки мо ин гуна дастгоҳро мегузарем? Дар хориҷа мекарданд? бале мақсад хароҷоти зиёд дар кор мешид ки барои муайян кардани мақсад мана ҳамин таҳлилҳо бале манам хел вайё кардан барои ба хориҷа рафтан хароҷоти зиёд дар кор мешид, вале мана чунки дар Тоҷикистон ҳаст ниёз ба рафтани хориҷа нест. ин дастгоҳи яъне осёби сайёравӣ ном дорад ки тавассути ин дастгоҳ мо ҳама намуди мисол маъданҳоро аз шакли сахт ба шакли хока ба шакли хока табдил медиҳем ки мана дар инҷа намуна аз дулонаи сурхак яъне донаи дулонаи сурхак аст ки ҳамин донаашро шумо ба ҳамин ба хока табдил додем. Бале ба сифати ҳамин метавонем мо дигар намуди маъданҳоро аз мақсад ки чунки Тоҷикистони кӯҳистони мо бале чуне ки мисол мо аз маъданҳо яъне аз ваё бой ки ҳастем метавонанд мисол маъданҳоро оварда дар инҷа хока карда, чунки ин осон мекунад барои таҳлил таркиби муайян кардан. Бале мана ин дастгоҳҳое ки дар инҷа шумо мебинед, ин дастгоҳҳо мана ин элемент анализатор мебошад ки тавассути ин дастгоҳ мо метавонем мисол дар таркиби моддаи мо чанд намуди элементҳои химиявӣ мавҷуд аст муайян кунем. автоматӣ дар компютер нишон. Бале ин ба таври автоматӣ кунида шуда мақсад идора карда мешавад. Дар инҷа зиёда аз 119 намуна дар як вақт таҳлил карда мешавад ки мана ин чӣ қадар мисол вай мекунад, осон мекунад. Дар инҷо мана ин pH метро ҳастанд ки ин барои муайян кардани муҳити маҳлул ки дар таркиби мисол ё ки муҳити маҳлули мо ё ин ки ишқорӣ бошад ё ин ки кислотагӣ бошад, тавассути ин дастгоҳҳо мо муайян мекунем ки таркиби моддаи мо ё ин ки мисол муҳити моддаи мо ишқорӣ аст ё ин ки кислотагӣ. Хуб. Ва ниҳоят инҷо як дастгоҳи дигар аст. Бале ин дастгоҳи спектри инфрасурх ном дорад ки ин истеҳсоли мана Япония аст ва ширкати Шимазу ки ин дастгоҳ тавассути ин дастгоҳ мо муайян мекунем ки дар таркиби моддаҳои мо кадом намуди гурӯҳҳои функсионалӣ мавҷуд ҳастанд. ин барои мисол соҳаҳои физика, химия, биология, бале фарматсевтика ин бениҳоят муҳим ва ба ҳисоб мераванд. Доруҳое ки дар анамин сехи дорусозии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон истеҳсол шудааст нигоҳ дошта мешавад. Ино дар ҳамин ҷо месанҷанд таркибашро? Бале мана чуноне ки устод овардан ҳамин намунаи худро мо тавассути мана ҳамин дастгоҳ мо таҳлил гузаронда ва муайян мекунем ки мисол моддаи ин дуруи мисол чунин хусусиятҳо мебошад. дар ҳақиқат маҳсулоти ба даст оварда шуда баъд аз истеҳсолот дар озмоишгоҳ аз таҳлили сифат мутобиқати сифат гузаронда мешавад ва таҳияи сертификати сифат истеҳсолкунанда бевосита тавассути
مثلا که حجت آزمایشگاهی تهیه کرده می شود و مثلا ما محصولات ویتیش محصولات چونانی که در کارگاه جالینسی ما به دست آورده بودیم محصولات ویتیش رو از روی گروه های فونکسیونالی فورکمارین ها مثلا که معیار گذاری شده است ترکیبی با ترکیب انگلیسین استاندارد تونیده شده است ما در این سپکتروفوتومتری آزمایشگاهی با طلبات حجت معیاری جوابگو بودن این محصولات رو میسنجیم تجربه 3 سال اخیری که این در قسمت‌های آزمایشگاهی در تجربه کلینیکی گذرانده شده بود در بیمارخانه مثلا کسالی‌های پوست شهر دوشنبه نشون داد که بیماری‌های مثلا بیماری‌های ویتیلیگو در مرحله‌های 1 سال 2 سال اول تا 80-90% با توسط این مواد شفای یافتند اما که در صورت کهنه شدن بیماری تاثیر مواد علاقه که فایز کمتر نشون داد یعنی که 30-40% نشون داد و همین خاطر این محصولات دریاجویی با عالم اختراعگر صاحب پتن همین محصولات که در مرکز پتن و اطلاعاتی علاقه پتن گرفته شده است در همکاری با پارک تکنولوژی و قسمت‌های مثلا که دیگر دانشکده علمی و تحقیقاتی دانشگاه تو با محصولات تیار تهیه کرده شده است و در فرصت‌های نزدیک علاقه در داروخانه‌های شهر پیشکش کرده میشه. تشکر زیاد واقعا خیلی جالب بود. ما حال یک قسمت خیلی کوچک خوردی همین پارک تکنولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان رو با بیننده معرفی کردیم. معلوماتی کافی درباره همین سیخ‌های استحصالی و لابراتوری دانشگاه پیدا کردن و مطمئنم که یک زمانی دیگر سیخ‌ها و دیگر لابراتوری رو دیدن میکنیم و برای بیننده برنامه تهیه میکنیم. تشکر که امروز ما رو همراهی کردید. خسته نباشید. مینادور هستیم. شما موفق باشید. سلامت باشید. خب دوستان عزیز همینجا به انتهای برنامه میگویند که رسیدیم. یادآور میشم که این برنامه رو ما از دانشگاه ملی تاجیکستان برای شما تهیه نمودیم و به شما نمونه کارگاه استحصالی و لابراتوری رو نشون دادیم. تا دیدار دیگر خیر.